van noi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin ni hla pha thalam September ni sim som le ni Friday ni khuin zong ni hla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Manipur Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goelin September ni sim som le ni tu ni khu chun press statement khat hin so doin India Prime Minister Narendra Modi hungding Nikho September ni sim som le thum sang ni le som ni lenga jingka lam Nidan som le khat le minute som thum vel le songpi lamka khopi Hunglhung ding en phong doin Hunglhung thun le Prime Minister pan internally displaced persons IDP so galzam ho ki mu pi ding hi chu chikin ho chai ting le tuibong peace ground muna stage sunga project chum ho cho foundation stone ho hondo na nei ding chule mi pi ho hinga tu sei na zong anei ding hi tuibong peace ground muna kin gun ho ki chai ting le imphal khopi kangla muna nilha alam nidan ni vele galung ding galzam ho internally displaced persons IDP so akimu piding hi chule development project chum ho manpur gam sungam ho chule manpur polama ho manpur state nei lago ho hondo na nei ding hi chu chikin ho chu sighting chule mi pi ho masanga holim na zong nei ding hi project tha dangka crore sang sagi le zathum luding ho foundation stone hondo na le project ki dong chai sa ho inauguration building a go do cho agoma dangka crore sang le zani ludan ki sim hin suchi project ho zo si chu achum chen an sunu vin hi suchi project tha ki sei hola achun chuti ta a kuki dia adinga phat chum na ding ombe se pon atam zo chu milong hole mele ho phat chum na ding jing bo hidan zong kilangi inauguration building hondo ding a gur ho cho agoma som le sagi hlingin Manipur Police Headquarters le Civil Secretary zong pangin Suleting nopal khupia kisado Ima Market zong an pangin Chukit le Sisipur District sunga an kibol Eglavia Model Residential School EMRS Topa Village Loktak Project Koma zong cho Hondo na inauguration building god hola chunan pangin Chukit le Saikot Primary Health Center PHC muna Institutional Building le Staff Quarter dangka Krorsagi akisa zong cho Hondo na neiding god hola chunan pangin hi Suchi project tha ho chungchang thu ho central government in Manipur state BJP MLA ho head sa masat nei macha nei lo naw chunga Manipur BJP MLA ho alung phamo the jing taw vi Prime Minister Narendra Modi in galetul sungin Manipur state sunghung vil hi zongle tua hungji hin kalim tho vetin Manipur state akona meilai BJP MLA mi pha be phon media ho masang an phungdo vina hi Sule chuchi MLA hon asena wachun development project adinga foundation stone hondo na kinading hole project an kichai sa ho inauguration akibol zia mi pi ho ki pa ding zong hi po vetin chuchi BJP MLA ho amin ki sei do lo ho phabep chun thu so mi ho ne het sa win hi central government in chuchi project chungchang thu ho BJP MLA ho hinga se do jing se zong hilo vien Manipura hungmasa BJP Northeast in charge le BJP Manipur in charge ni in zong BJP MLA ho hingan seido hlon lo na chunga BJP MLA hon phamo ka sa he jing vetin chuchi mai hei BJP MLA hon phamo sa naw thu ho na phongdo vina hi United Kuki National Army Ukna hon September ni sim som le ni tu ni khu chun India Prime Minister Hunglhung thua namite het sa Thuphon kiti khat lekha khat hin so do vin chuchi lekha chuna seina Hunglhung ding September ni sim som le thum sang ni le som ni lenga Saturday ni khu a India Prime Minister Jing ding hi namu mena dia aphatna asid ding khol thei chan ki khol zawin Ukna le nampi CSO lamkai ho kinop tu na dung zoya thupi ta tam thei pena lim che din Thuphon hin kinai ji malai movement banga tudin mun hi India ki doilo India constitution noizo a melma kidova separate administration kidel hi zia India mi pa prime minister hi ki pa sading hi aphat na sang zo hi ti mi pi ni het che uwa ilim diu vin het sa na kine ye izemtia boina sem khale uknen het pi na kine loading hi alang khana ke CLF makaina a black day ki mangsong uknen to son na kine jin holam kai ho ki thu khoma pan la khom na diwa tim na le het sa na kine ji prime minister Jing jawa muwan la ekot banga agang thei pena political talks asugang ding kinep na kinejin ni somgup kitep na masange ya talks lo lewang kinop tu na sa chu ichi pi di wa hi chule chaina prime minister Jing na hi
melma mai hlei ki ti zawlo dia high level a kona promise hi asu bulit diwa head sa an zong ki nei zetin Department of Information UK ne khon hin phongdo vina hi India Vice President dinga thlendo anum CP Radhakrishnanin India Vice President asomlenga channa dingin overtaking ki hasil na nei ta na hi chuchi overtaking ceremony cho Rashtrapati Bhavan muna an chilhan chuchi kin gon cho President of India Draupadi Murmu in tuzing ka alam nidan somne minute somvel chun an chilha pi na hi President of India Draupadi Murmu in Vice President kya silna nei sain chuchi kin gon chun Prime Minister Narendra Modi le Vice President Louis Jagdeep Dhankar jong na pangthloni Vice President CP Radhakrishnanin vote zalile somale ni anamuin Architect PB Sudarshan Reddy in vote zatumbo namu hi Kuki Students Organization KSOCC Purin public notice ka tuni huchunin sudawin Prime Minister Narendra Modi hung nading thuto kisain Thuphon hin boluvin security protocol phata achi pi hinading le mipi hobbit ke ya nading chule Prime Minister Narendra Modi hung ting le thilsi thilpalo ho akona ki vendo na ding ngai tu na salin KSOCC Purin district pumpia public curfew ki phongdo in tuni hla nidan nga ki pat jingka lam chana ding in curfew na phongdo taw vina hi zan khang noya mo valele ki pun khom chule dale mol to ki kala chon ho ki phal loading hitin KSOCC Purin phongdo vina hi chule India Prime Minister Narendra Modi ong sungsia Tedim Road Pamla kai thangmun la ho zo si chu ki khasu healing in zong KSOCC Purin thu na pitaw vina hi chule mele hole kuki ho ki ka agam gi ki simsa buffer zone chu phata za bol hi a su ke hi lo na dingin KSOCC Purin phongdo vin chule mele security force on buffer zone hin kho khel lo hil dio chule tuibung muna kin gon ki man na hongding ho officer ho guard in mele security force hong pandaw hen tin zong KSOCC Purin phongdo vina hi Deep Highland Village Authority hon September ni sim somne ni tuni khochun Thuphon hin bolovin chuchi Thuphon chun seina achi sa September ni sim somne khat zanhla zani dan ge le minute som thum vel la chun Deep Highland Village Authority hole PWC chule JPOKKL Highland unit YVA compound wing unit YVF Highland unit YPF Highland unit hon joint meeting akinei lai ta chun khosungmi hilo wengnang khodanga kona kilom lo ta hong chona lampa ma decoration ke bol ho joint committee dem na sangta ki phongdo 18 Highland Village Authority hon hin phongdo vina hi khozet khovel a hi to bang khang to lo hon to hi lo le chalo no hi koi to po vien di Highland khusunga avela hong bol tha lo ding in het sa na khota ki ne yetin zong Highland Village Authority hon hin phongdo vina hi izem te hi to banga hong chala oma akiman hi lo le aki sukha le aman mo ki poding hitin a phongdo vien chule di Highland khusung khangtha ho zong hitabang boin ho a ki kang setting in di Highland Village Authority hon an het sa vina hi chuchi dem na Thuphon cho di Highland Village Authority Chief Public Chairman pu solet ho kip to Village Authority Secretary pu ti ngam ho kibin ahin so do hlone hi thu so hi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha